264 hash na ndenda uhure ororiu na niguo tondu nyenda gwika undu ucio practically urahura star 264 hash itoro ra tugukirwo uraheo option ukerwo ugure airtime for my number other number ugakihura ni gugurira yakwa option 1 ukugura ya cigana ngugura yo ndakira hau uguo njoke riu ngerwo confirm ngekira confirm riu ucoke na riu uririkane we ukugura thaa ici na gitowero muthuri ngwicia ni mbica yayo itoima theru riu make sure riu ucheze uria uchezaga ndituo riu angikona ukwenda kugura airtime ya radio o yothe Safaricom, Airtel kana Telcom urahura uguo ndakwira wacoka heo 3% discount na oho wina chance ni guguikiria gikingi agoro ni wahura nyamu yo star 264 hash ni guguikiria gikingi 1000 Kenya shillings iyo ti airtime iyo ni BS ya kuria riu urarega kuhingurira no gari niki. Alright, aya na ndenda we uhure star 264 hash riu ukorwo wina airtime. Thank you. Na riu undu uria ndenda we wike we ni ugure broti na riu mundu gwitwo horo wigie broti tukwaria thaisi kana tutikwaria thaisi maine twari thare arigi maine kana matikaine. Alright, aya sawa. Riu ni ndenda gucoka mwena uri ungi na twina mugeni witu wa kinya we mwega madam. Ndi mwega fiu. Uhoro waku ni mwega fiu. We witagwo u Jitagwo Martha Ngure. Alright, Yeah. Thank you. Mundu gwitwo gitoro no kirio kwa adjust camera yo tondu murikitwo twina Martha Ngure na ni agutwira kuria akiumite na riu mundu gwitwo gitoro we ni ura adjust microphone ni njaga riu hau ikinyite coka mwena uri ungi chara ni tuthie mwena uria Martha Ngure kwanyu niku Witu ni Ikino. Kuma Ikino. Ikino ni kwa mundu gwitwo Muturi wa Mwiru. No kuo. Alright. Kwale fari kwale kundu gwitwo ni Githunguri. Kwale fari ni Githunguri ukirite na hale. Riu ri no urite. Ni my son. Etagwo atia? Steven Ngule Mukami. Steven Ngule Mukami. Oriere. Ta miaka 5 no thiini wa miaka 5 ni ndimuonete rita rimwe tu na ni thutha ndathiite kumuturakithia kuria Buruburu wa CID ni nyumite hau ngathi ngamuturakithia na ngatumwo kuma Buruburu akioneka ndoigaga ni atuire Eldoret to ni kuo ndoyari no the ndaturakithia kuria ndigire Eldoret igire mieneno ya Kikuyu Kikuyu ndathima kindu mamwena wa Kabete na mwaka uyu ni ndirathiite guku Karuri hindi yo ni after 2019 niguo ndoni amenyerete gukaga mwaka wa December 25 mundu gwitwo Ngure orire mwaka uriku tu kura 5 years ago ni riria njiriga thiini wa miaka 5 ni ndimuonete rimwe no ndanjiri kumwaga 2019. Alright, kuma 2019 niguo wa mwaga ndanjirie kumwaga agicoka ri mugiuka no gatakatini ni wa muonire 2021 2019 2020 2021 na ni after kumuturakithia. Alright, mundu gwitwo Ngure ni no ana 30 years riu kogo ari wa guciarwo 1992. Okay, na riu Ngure ni waku akaigana? The only kid, first born, last born. Ndure kana kangi. Na riu Ngure ri wajira weciragia Eldoret ni kiekaga? Eldoret ni njui athiite cukuru na after rigi gugithoma ri college athoma college ri yetagwo Ngali General K no de agithoma ri ni ndahapenire guthi Saudia so de Saudia ri nona ni ndona besha gitua guka ri akijira mamu uria twarikanirite ni nguthi university ri nguthie na tugikiaria riu ni njui anjiraga ingirire ki
Moi University. Na twarangi uguo ni ndamuragia kweli kai graduation gutari na tondu ni warihaga ni mbeca ni ndatumaga ta botige guthoma ta miaka igana reke njuge ni 2014 araikara na kuu na niendete guthoma muno so ndingiamwiciriirie undu ni ona sikuwa na jali come 2021 my auntie ungi akinjira atiriri ari America atigite andigira mugunda guku ndaikaraga buruburu nikio ndirakwira ndari kuria kumucekithia buruburu na mugunda Murang'a 2021 ri ona niho ndajirie kunuti kamukwathire atia no na 2019 ngiaga mwana na 2021 December ri hare mwana wako kagira ri my auntie akihurira thimu akinjira atiriri Jerry ndahurira gicagi njuyo Jerry ndahurira ngure thimu we ajira bado arero doleti thimu yacoka yatuika engaged ta muhurire umwire ni turiaria mo na ni hatiri handu twa discuss ite horo wa mwana wako kana kundu ndamwirite amuhurire ngianjia kwiyuria atiri niki giatuma tata ahurire thimu ni ndahurira mwana thimu ri ndaroya na no igwa tata niwe wahurire America ndita mundu ngianjia kwiyuria niki giatuma ande kunjira horo wa mwana wakwa ngianjia ku reverse ngiuria 2019 ndiamuonire 2020 koguo niyo horo wa mwana wako ni ndaikarire ngithi hau buruburu police station tukiaria nao makianjia kuniturakira tondu ni ngoro yakwa kinyo muthi unjui ndoi mwana wakwa Eldoret mani turakira ngai thimu kiria turakio igire emene ino ya Kikuyu kuma hau ri makinduma na guku Kikuyu ndathire makindorera ku office makinjira mwana waku kuria buruburu ekugite ariri tikuari makinjire mwena wa King'ero makinjira kuinuka ukaroka King'ero tondu ni gutukire uthi kuguro iga wikaraga buruburu hindi yo ndire ikinu ndiete kurorera tata nyumba riu ni ndainuka ri ngiroka King'ero King'ero ndaturakire wabici gwake oire namba ndahetwo na ndinayo hari ibuku-ini akihurira wa buruburu akimuturakira ningi kuria arari tikuari no haria njoke thutha hanini ri ni ndakoretwo ndaima King'ero kuguria mwico mwana wakwa akihurira thimu ndikana ni kwirerirwo na ona aya ndamahe kuku ndirathi guturakithia thimu mamuhurire ri ona mahura ndaroya agicoka orimwe akihurira thimu akinjira it was on a Tuesday ni ndamenyerete guthia Kiambu he mucemanio tucamanagia koguo muthenya wakwa wa Tuesday ri ngimwira ngiona ni ndiuria ndeciririe ngiona reke ngore kundu kwina andu tondu maundu no maingi ni ri ngimwira ngora Kiambu akinjira ni tugucamania ku ni giikara igikinya kindu ona thaa 10:11 ngiona nyandikira WhatsApp group ini mam something came up dinahota guka ni tondu ndiramenya kuria riri ndienda kuongerera ciugo ngikimwira ni sawa ni na ngikira the following day Wednesday ri akinjuria mamu wiku ngimwira ndi Nairobi akinjira no njerethere uria nguka ni ndakimweretheire ni angorire buruburu ru hau niho ndamuonire rimwe no kiria hana mundu uraigua guoya oguo ni ndingikwira oimite kuna acokire kukinya umuthio ona ingimuria wi hangure mathaa matana kinya mathaa 7 kuria arakwirite ariri tikua acokaga gakwira ri amintown thimu yake ni ingiraga na hindi ngumuhurira ona igakinya 200 ona nicio ciitharagia missed call 200 na ririo yari ona mukwaria wega taru last year ndiyo kana ni gugithirite no thiritanirwo ndakana nguhiriri last year amenya December ni gukinya ri ni ndonire ahurira thimu November akinjira mamu ndi murwaru ni ndageri kumuhurira thimu thutha ucio ndimwirie atiriri arwarite ku no akihonire thimu ndikuoyo nirarira ndikuoyo ki December 25 igikinya no Merry Christmas tukiagarara mweri imwe hakuna happy new year na ndahanaga uguo eure wajira ni wakoretwo kiriha thukuru na graduation ndiekirwo ni ndamuria ri akinjira mamu ni na ku thiini ki no ni ndiari no ndu muru tiga ni hata tukahurira thimu na ni ona tutire na tutira discuss agi mwana wakwa tutire kuga ati mwana ni turamu discuss
how comes ahurira rimwe from America na njira horo wa mwana na ati amwira ari Eldoret na tini ngumuritie arafu ru nona yathi gutrako kuria tatanjirie na kanua gake America tikuo mwana oneka ka hau harathi ati mwiciragia ati ave ni ngira ngeciria ni kwenda kuherithia tu kinya psychologically ta ndirathimo ndirerwo BP yakwa ithi fiu ni abeciragia makuherithagia marenda gukuherithia ni family members tondu tata ucio niwe munini kwa my father ni no njugire uguo na niki giatumire ahurire. Alright, ni undu rengenda kuga ni atiriri ndukambe gutua cira thaici na kindu kiria gwikania gutika namba ya mwanake ucio turore uria tugukorwo tukianiria nake na ngure Steven ngure agikorwo mukamia ikoni uratuigua mamu wanyu haha ona korwo ndwathomire kana ni wathomire mamu wanyu arakwenda uhana oro uria uhana coka na mucie katiguo tamwaririe my son ngure we ni uria tutwaranite niki kiratuma wende gukorwo kiherithio guo wothe ni njui twaraniria na thimu na ringi ni twaragia mo na hari ukuhota ni uhotaga kundeithia riu ni ngirigagwo niki gituma ndwenda maitho maya makwa makuone ningi kuhoya tu witikire tu uke utwaranirie ukinjira mathina mari ogeragira ona ni ngereire maingi no ndingenda kumaria haha riera-ini uke twaranirie tu. Alright, modo ogwetwo ngure Steven ngure mukami however you are no nyende ucoke na mucie mamu wanyu haha ni muhinyiririku no igwa ginya ni arerwe na BP aga maundu macio marehagwo ni mundu kwahuka nyina ngwe gwenda we umioro riu ikaraga ko ikaraga ikino kinya ngeigira gwitu ni twakaga na my son ni twahetwo andu ha gwaka ikino ni kwanyu ikino ni kujiaritwo na no kundi mugirire na ngamurerera riu ni twahetwo andu ha gwaka ni ona kinya ngeigira iyo nyumba ngeraga na kuria githaka-ini tondu ni gukoretwo na haro nyingi muno siwasipitia kwa the main gate na my son ni oyo guo wothe kinya neke ni oiguru ria mathina ma muci ma mugunda ni ndie kana ni ndie ndigiotha ku explain ni ukagirio kugerera main gate na ngora tuthiete kinya igoti-ini na hindi ore kwa maundu mau mothe mamu mai matha arugamite hau oiguru tu ati ndikae gukorwo ngi-inherit ku na ni kwa ndaheirwo mugunda no akuheire ni my father na agikua ni akuire na aliaga tu mysteriously. Right, mundu gwetwa nyina ngure kwenda riu ucoke muona uria na uthio uneanire namba ya ngure hau hena ugari amanya ni atia etiguo sawa na njue ngure ni uratuigua ngure agiko hari uri ni uratuigua nyonye ndio coka na mucie lakini ukumira murango-ini uria sawa. Alright, ona maundu mekiriga na mekiragwo micii ni ndogo micii kwi maundu maingi muno na ndenda we uingire thiini wa kitu gwetwo cheza sita wahura *675# ni ugukorwo ukiingira thiini wa mithako itiganite na angikorwo kwenda gucheza sita uhure ugwikira riu cheza sita ni kuri cheza sita express ni kuri vuta mkia super draw area ukwenda riu ndenda we wambe cheza sita wikire namba ciaku cia munyaka 6 gatagati ka 1 nginya 6 ucoke hari ha amount no wikire gatakati ka 20 bob ginya 1000 bob ucokere were ukiria gegwikira we ukiria gwikira gikuhurwo maita na 5,000 na ugikorwo ni wa choose option ya guthaka cheza na maniari we ndirakorwo ngiguikiria 10,000 ithaa riri ringi tuhura *675# maundu maku magaikare makiri chonjo hau ni hega. Alright, hau ni hega riu we uria ndenda we wike ndenda thaici ukorwo ukiingira thiini wa kugura airtime credit airtime urahura *264# *264# no ugure airtime ya line yothe Airtel, Safaricom, Telcom oyothe line yothe na agekorwo nginya wina freezer ndukurio ni mundu ndukunyitwa haha ngingo na ni urahe 3% discount na iko ni ukugura airtime ithaa riri ndiraria
we ne gukorwo ngiguikiria 1000 bob ti atene ya time giri we uriage na giri ikoragwo njega mundu akimumuthura kahora kamumuthura kahora uguo ta mugate twetaga mugate wa njegeke ndio twakoreire riu he mugate twaguraga ukagura mugate ndio ugekira njegeke-ini riu mukirorera thinema ya watoto ka engine riu ukarumaga uguo twakoragwo na magoti ndio twaruta magoti oversize men makuru uguo ukaruma uguo mugate wa njegeke ugaikia kanua kariya goro uguo riria andu moigiriria riu ngiri yaku wenda kugura mugate wa njegeke ngiri ni gukunengera ndera tuthie mwena uria tuigue mwana wa ithe witu mwega jambo salama wewe unaitwa nani? Naitwa Justina Makato. Justina Makato na nimeona umecheka na kuna story nilikuwa nape kwani wewe unajua mkate ya njegeke Justina Makato from wapi? Umetoka wapi? Naishi Tasia lakini nimetoka Machakos. Tasia. Wewe ni Mkamba? Wewe unaelewa venye chenye nilikuwa nasema. Ndio unacheka. Unajua Kikamba na Kikuyu ni the same, ni vile tu matamshi na kidogo tu. From Tasia. Unamtafuta nani? Natafuta mamangu. Mama yako? Mama anaitwa nani? Anaitwa Grace. Grace nani? Hiyo ndio jina niliambiwa. Peke yake. Na shosho njoo shosho aliniambia. Sasa Grace huyu alikuwa ametoka sehemu gani ya Kenya? Sikujua mahali Grace alitoka. Juu Grace alinizaa na akaenda immediately. Alitoa mtoto na nauliza. Huyu Grace alikuwa ametoka ni Mkikuyu ama ni Mkikuyu? Ni Mkikuyu. Grace ni Mkikuyu. Hapo ndio nilikuwa nataka kujua. Okay. Baba yako alikuwa anaitwa nani? Anaitwa Peter Makato. Peter Makato Mwatu. Hata huyu ni wa huko. Huyu enda wa Jalo. Ni wa Ukambani. Enda wa Jalo. No uko Mukedi. Wa Mukata Jalo. Nigo sio. Kabisa. Sasa sisi tunakuanga tumechanganyikana hapa. Sasa alikuzaa tu na kaenda. Alinizaa. Walikuwa anaishi wapi? Machakos. Mahali panaitwa Kathekakai. Hiyo ni village. Village inaitwa Kathekakai. Ndio zenga alikuwa isu. Kathekakai. Haya, sasa wakati tu alizaa akaacha mtoto. Wakati alizaa tu immediately alikuwa anaishi na shosho wake wawili. Wakati huo shosho alikuwa wale wa mama wanafanya kwa mashamba wa wazungu. Yeye alikuwa anatoka saa 9 na huyu ni mwaka gani? Siwezi jua ni mwaka gani. Joshua hakuwa amesoma na hakuwa anajua ni mwaka gani. Na sasa juu wewe uko na ID uliandika mwaka gani? Mimi sikujua. Njoo hata wakati nilienda kuchukua ID niliuliza shosho. Akaniambia yeye ajui. Yeye shosho alikuwa anajua na msimu wa mvua. Unaona Ukambani kuna hizi misimu za mvua. Anakuambia ulizaliwa mvua hii fulani, mvua fulani. Na Makato hakujua hata yeye hakuwa amesoma. Hakuwa amesoma yeye Makato. Sasa iko hivyo. Sasa uko na ID. Niko na ID na wakati nilienda kuchukua ID imagine. Uliandika nini hapo? Nilienda tu wakati nilienda nilipata watu wamepanga line. Sasa ile miaka watu walikuwa wameandika ndio niliandika because I sikujua. Wewe uliandika ni 19 what? 97, 92. Niliandika hivyo. Uliandika 19? Niliandika 1972. Lakini haikuwa miaka yangu juu wauliza hakuna mtu anajua nilisaliwa lini. Shosho hakujua na baba hawakujua. Sawa. Sasa tunatafuta Grace. Grace walikuwa wanaishi na Makato. Walikuwa wanaishi na Makato. Kule Machakos, Kathekakai. Hiyo jina Kathekakai. Hiyo inamaanisha nini? Chalo hiyo inamaanisha nini? Kathekakai. Msitu mbaya. Alright. Na akaenda juu alinisaa hivyo. Juu alikuwa kwa mboma peke yake vile niliambiwa. Akanitoa tu na akanifunga na blanketi na akaenda. Sasa we agekoro wetagwo Grace nilitwa rege tutaririkana. Mwahikanetie na mundu gwetwo Peter Makato. Mwaikaraga kule Kathekakai kule Machakos. Na kuna mtoto ulizana ukaacha huko muiretu haha Justina. We ni weturetha. Muiretu uyu ni aragwetha kana mutumia ni aragwetha. Aikohe andu moe mutumia etagwo Grace ani Mugikuyu ahikitio ni muikamba etagwo Peter Makato Mwato.
kuma kuria Katekakai Machakos we niwe turetha tena walerie ningependa tu uongelesha mama umwambie mimi ni binti yako Justina Makato na uliniacha nikiwa mdogo ni wewe natafuta muongeleshe mama mimi ni mtoto wako Justina Kanini vile kwa mnaniita na mimi ndio nakutafuta mahali huko mama jitokezee mimi nakupenda na nataka kukuona hata kama mnaniona jitokezeeni mimi nawatafuta na nawapenda ningependa nione sisters zangu ningependa nione brothers zangu wote na ningeshukuru sana mama ukijitokezea nitashukuru. Alright mama Grace we agikono maciarite kana getagwo Justina Kanini na mwaikanithie na Peter Makato kuma kuria Katekakai we niwe turetha aikoni kuigua mugambo uyu no mujethe na nie ni nyoneka na ihenya gikono mukuigira thiini wa Facebook Maniari Original muthie mundigire message hau nitukwaniria sasa Madam Justina. Yes. Sasa nataka utoke tumeanza safari yes. Na hakuna hata ndururu tutakuitisha. Amen. Tumeanza safari na tutamalizia kwa uwezo wa Mungu. Amen. 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 Thank you. Na hivyo ndio napenda. Haya utapita kwa hiyo mlango tutakwambia ni siku gani utakuja ingine. Asante. Haya ino ni tafarira ya Njanjo ndio na mundu gwitwo Dan Wainaina ni akinya na tondu ni thaa imwe na ndagika 2 ni ndoiga ni thaa imwe na ndagika 2 mudagageria kundora ati ni ndoiga undu tocio riu ndendo thomerwo mohoro ni Dan Wainaina. God bless you. Kameme TV.